Oui, c'est pas la peine. Trop plus invane. Ha! Barata ibe ko tafina Valavo ramnio, mande bas 12 coups kra intsai. Sujet ni passe de Azadine ni partage. Ah, mbena. Salamão. Kakuri. Wow. Comment ça va? Biskisa. Pourquoi? Miala ho rasta. Ça va ça não. Baba mo ko mbena tsy fahainao avao. Zilay kam kay tantarana vandy. Atavilany tena matavy la fa mitantara azy mbena fa tena. Zaho sanja mosare. Mbony lany le hany kay mega ko nitratolony ritelima. Zany? Fa mampilitsy riva ho amin'io. Mbola any avao. Ah bon. Salamão ndraiky an. Salama taranako vandy artificiel manko. Zay. Zahay taloha vonilitsy nanao zira. Zahay vonilitsy anaty raha zao ao. Stage roa andro avao. Ko de volaniko jozy hoe zaho hanafiko dahalo. Mba ataovy serie. Zaho tonga de mahay mitanjaky basy. Amin'ny stage-na roa andro. Mia. Zaho taloha ko firantsika tiftifitra zahay ambony kelikely. Zaho tsy mandiny baiko fa tonga de manatanteraky. En plus que ça. Dahalo zato lahy nitafiko. Nitafinao. Ataovy Misy serie. baka ty. Misy ty baka roy. Ty baka ty koa. Zaho amin'ny la vomitsanga eo. Au centre tonga de miplonge. Aloha eo zaho zay tonga de mitifitsy. Raha falevako tsika ray. Rozy zato lahy nitifirinao iaby. Zaho amin'ny misy PA amin'ny sisiny etoa. PA iko mitay bebiby. Lafa hitany misy olo amin'ny sisiny tonga de mitifitra avao i. C'est pas la peine. Trop plus ambany eo. Ha! Barata ibe ko Zaho amin'ny tafina maneraky rozy. valavo. Valavo reo amin'io. Mandeha basy 12 coups kra intsai. Aky! Valavo koa. Zaho amin'ny maneraky lalitsy aby. Lalitsy io bisibisika antsofindrozy eo. Ko de maty jozy sur place. Tsisy tavela anjaraiky. Maty jozy aby aby reo asako. Marina fa zaho raiky avao mandeha an'io. Fetsa zaka io ne maneraky biby aby. Biby reo mitifitsy. Hitanjozy vava misanasana tipahinjozy. Botsy tamitsy eo tsika. Zaho amin'io mitsavalivaly mandeha amin'ny lakatro reo. Samby mizimely zahay amin'io fa tsy mijano antany raiky. Eo kahalokahalo malinidiniky. Manenta timo. Manenta avaratsy. Manenta jefa. Manenta tinana. Baka manao avancé. Valavo reo sa mana tiasany. Lalitsy koa io amin'ny telefony lehibenay. Allô? Ato raha fa manao tiasany. Normaly ato. Malafy aby fa manomboky mihintsa. Katseriky général la mahita tifako kelikely fa zao lalitsy mikaiky anao. Zahay manaprasta amizay dahalo heritseritsy tifitsy azy. Sa fa zahay koa io mandeha basy zikotsika ray jaiky. Zahay mivalavo aby ny atoy. Zahay commandant fa hiala zahay. Vita ty madahalo reo. Vita marina. Kay man vasef ko mila asa. Zaho ko tsy voarambe miasa zao fa tilambosiko feno siny. Si problème zao. Mandehana miasa David ao ala Chine reo fa tsy raha hela ty angalany reo. Si maharary. Io tsisy raha renao. Laloha nametaka azy eny maharary tany apotaka. Fa voalohany koa zao nisy tatouage napotako tamin'ny tao. Amizay le niara ty amatoko. Zaho amin'izy ampelahilako amin'ny tanato tsisy azoko njaraiky. Taibe o siny toa. Zaho zay asa ilako bako tsy azoko. Amizay ty misy solution malaky. Aisa David zay nao. Ka tsy mameta tatouage fa mamotaka tatouage. Ka amindrozy amin'io tsy raha hela ty asan-drozy azy. Lafa misy raha mipily aminao hoe largera Ay indroa. misy isa zao fa zao hoany. Akentao. Tsy haiko zao fa zao mila tarina mbo fa zao mila mahita maso. Zaho tsy rapitariko logiky. Fa makanao ty numéro na ty adresse. Antsoanao amizay lafa bako tsy misy kolokolo. Azonao zay. Mahazo matoky ahiha. Eka matoky. Fatatoazy mivatanao iaby Eka reo. mivatako reo. Raha vatanteraky reo. Raha vatanteraky reo. Matériel tsy baketo fa baka andafy any. Zay ataonao akory. Zay atao akory. Tena miala tanteraky ho asako raha io Tena miala tanteraky. lafa hangalaky tatouage mipetaka amin'ny Mipetaka vatany. amin'ny vatany. Fa io tsisy tavela njaraiky. Sapo. Trosalia. Nanome hevitra anao. Ziratsy. Olo iaby samy manao za mahafinafinaritsy azy amizay trobo ty fiasan-doha amy raha famanjeky henaniky toy lie. Misy amitsika manisy tatouage ka ho anao zay manisy an'izay tatouage zay ka manam-paniria hanala ny tatouage iny satria fa ela marety nipetrahana aminao eny na koa tianao ho soloa iny tatouage iny fa tsy mahafapo anao dia mandalova amin'ny asa David Production ankentao ambaliky ny eglizy vahaony olo koa ao fa ela marena dinasatsika ny materiely toy zay. Matériel manala tatouage, matériel vaovao, matériel mbo tsy nisy amitsika toliara etoa indraiky, matériel fanilatsika faela fezao ivo avy amitsika etoa. Misy numéro avao koa azonao kaihy ho anao hangalaky rendez-vous 034 12 393 71 zay ty numéro afaky kaihitsika 034 12 393 71 laha tsika mila rendez-vous mimpoly amin'ny hoditsy d'origine tadido mandrakariva fa tsy andisy fanantenananao ity matériel toy fa le malio soa tsy misy raha renao marary lafa iha mamafa an'izay tatouage zay amin'ny alalan'ity matériel amin'ny asa David Production anketao toy fa maro ty namafa nampiasa an'ity matériel toy fa afapo iabiaby
ankentao randevotsika iaby amin'ny asa David ao ampatsahivina eto avao fa tsy mamboasy tatouage ny ao amin'io toeran'io fa mamafa tatouage laha ety hamafa tatouage amin'ny vatanao io dia hararao to malaky amin'ny asa David production ao fa raha tsy maro amintsika etoany toy mikaihatsika ka misalasala ani 034 12 393 71 ampoliko ndraiky 034 12 393 71